ایرو روژه مهمه روژه گرینگه ایرو روژه دایکانه ببونه و روژه گرینگ ببونه و مجاره گرینگ ببونه او شخصیت و کسایت کو مرواتین دنیای به سالان به مروارا کدو خیرتک دده ایرو ام بحثا دایکیم خوب بکن ایرو ام بحثا کدکاری آوام بکن ایرو ام بحثا امک آوام بکن او کسی کو لمتا ماشد کن او کسی کو دنگی من دیگه جوان لسر رادیو ما کردی متکارم مساج خواه فکر رامان خواه ده درباره و مجاره مدام متکارم فوتوگراف و صورت خو بشینه دناف برنامه دازه فوتوگراف صورت نین دایکا وجه هر واز نشان بدم ده درباره و مجاره مدام دو میوان من هنه دو میوان منن کو دایکن هر دوجی کتکار هر دوجی امکچینه کو گلکی زحمتی دناف جیانا خود هر وها کشاندنه طبی خیرت وان خبات وان جی گلکی مهمن ایرا می بحث صحبت که گلکی خوش بکن خوزیا پیشکشوان مجی پیشکشوان جی ایرو خانه بونا قناه هم هر تش بونا روجا دایکا هر اجی وک برای وک جمال باتا و اجی هم الفدر از حتی دستیم هوازی پرساب کم برنامه که خوش انشالله می بهدور درباس بکر و کسی کنه ما تماشا دکن بر نواروکا ما روجا دایکانه ایجاد میوان من هنمگو یک میوان من شنای چالش را بخواه او سروک کومله که سروک کومله نخوشینه که زاروکانه یعنی نخوشینه که به طایبتی زاروک نخوشت کبن نخوشینه خورکیه یا جنب بیشتر نخوشینه کلبکه سروک کومله ویه تبخیراتی سر چهار راحتی نبخیره دبن چوای باشی انشالله باشن سعیش بو به پروگرام واجی از پرسپاسی خاطرم زمان آن هد بدمده از سریدت خوازم از جی برسوا دایکا بشینم لآلمانیا سریده آیسرن abla büyük aslan ailesi o bistro beri daykam nik rahmet kiriyaz ve rahmetle anmıştım deste hammu daykam açtım dayk pır delalın pır özelin خدا رحمه خال دایکا تب که تگو بیسترو بری bistro beri بله خدا رحمه خال که جیه و جنتی به انشالله آمین. خدا و عفو مغفرت بکن بجه آمین inşallah tabi دایکا شنای خودی کو دایکی مرواج جم مرواد چن tabi جیوان زیاتر خویاد که مرو که دو امکان زیاتر مرو جبه کو تنتی مرویدی هست که بله ج باوی مراد گود گو کره من حتی کو تنبی باف حتی کو زارکه تچنه متقدر قیمتا باوا نزانی جه حتی کو دیا مرواج نوا مروان نچه مخابن ایدی ام کتن رو شکا وسا کو مخابن ایدی ام قدر قیمته اون زانه بجی پیشته کل دچن هن زیاتر مرو زانه بله خدا رحمه خلیب که انشالله جیو جنتی به دیسا دوباره ایرو میوانه کام دیجه هیه او جی ماموستیا قرآنیه بخوا او جی سرته لانقره لقهرمان قزان رودنی او جی دایکه که فاطمه اکنجی رو استودیامنه دایکه فاطمه چی بخیراتی سر شوارا راضی به سر شبنه شیخ خودم حتی حافظت به انشالله اجوارت بجم دایک منا خیدی نفسه نه كيف واجد بدو مسلكم يا اول وما قدرك معلومات سيزور كما هذا aynı zamanda az Kazan Belediyesi Gençlik Merkezi'ye Kur'an dersi Kur'an ettim ve de fakime ağlab şu dayıkin. Zgayni ve zoru ki fakim cihana ve guti her dü tarafajı az navada mı zgayni ve jaş şu dayıkin xayz zoru kama. Elhamdülillah. Elhamdülillah خدا تعالی. سرچاویم سرسریم راحتی دوباره تماشاوان جایی رو بخصوصی ما برنامه که تایبت لگل و مجاری ما حاضر و آماده کرد دایکا شنای çalışır و بخواه جدیاربکر هاتر ودره سروک کاملا کلبک مگو بله tabi kelebek naha وقت بجنم تبروشوره کی دامن بله که حوالیم کاربر نزدیک بکن از نشان بدم tabi ev نخوشینه که لهر زاروکی ناکهوه نه اوه نخوشینه tabi لزاروکی نهال دیاربکر کاملا که اوسا هاتیا وکرن و چاخه نخوشی زعفن زعفن بله چیه ev نخوشینه وان زاروکان چیه؟ ev نخوشی جوان نخوشا یک لایم نه ana 19 saliye ev نخوشین گاوا درگوش دایکرد به نخوشی ته دنیای نخوشیک مینا شواته بله ناوی امجرد من پلسیرک جبر کو لاشوان پر نارینه بله امنی کارن وان ماچکن امنی کارن وان بکن حمیزه خواه چکی وان امنی کارن وان کن یعنی نخوشی که دو دنیای ده تداویاوی تنه
Diyarbakır'da merkezi çilheb nehoşe mehiye. Mal heye seyheb nehoş dedi, mal heye doye, mal heye yeke. Pır aile ve durumede mağdurun. Jiber ku ez jivi derdi yaşamıştı ben 19 sal ez nav deme ez sornevan dayka kişaj nez zanım. Le fakat ez xwazim anhal vedere tişki ku xebera kesi jet neye ez mizgin ki hoş bidim geleme. Peşerojeme de ev nexweşî dernegame de Merkezayel Diyarbakır dernegame ana ilacay hazire li ser lawkê min me aniye aşama sedî not tedaviya wê me peyda kiriye. Gelek hindik maye ve çakı. Pır hindik maye dünyaya de tedaviya wê tıbbê de tine zaten. Lê feqet van peşerojeme de dernegame Diyarbakır em ilaca xwe kullanmış bikin losyona me ana hazire destê me de ye. خدا حس کرده و نیجی امی دیسا بواره آگاهی تمام خودیه و پلسیر کا بکن. İnşallah yani ko hatibe sedi notu inşallah. Hatiye sedi notu. Rabi aleme ko sedi not tabe ev sedi dehci bir de herhalde. Pırtışki xoşe liber nexoşina pelesir ka nexoşi kidici heye. SSP hastalığı. Bəli. Karma aşı luandıkın 6 sali 7 sali dün peve Kevin yatağı. İdi yani sadece çaveyan vekiliye sağın veji eme xuda has kirbe ilaca veji me peyda kiriye evjil ser dernegame merkez dernegame Diyarbakır lur eme veji peşi herkesi bikin xuda has kirbe. Yani ev ilaç mesela dermanın yeni modern yani dermanı Kurdine. Ne dermanı moderne ne dermanı Kurdiye ev ya biyogenetikçi eme özel heye servi naxoşiya xabti o peşiye me ser xwarna wan hinik astengi daber wan duve durumda zaten nexweşî nîvanîv qediya ku ew qediya pêve li ser çeşîda nexweşiya wan biyogenetikî me ew tamamî biyografiya wan derxist tedawiya wê êşê jî peyda kir û îro destê me de hazir e. Yani dayıka şenay ji bu her zarokê hususi tedaviyek lazım. Hususi tedavik her Tamam, yek ayrı. Her nexweşin dibe ku nizîkê hevdûbe lê mesela genetikê wan yên denayayê wan yên evkê wan da ne wek hevdûye. Belê. Ji ber wê jî tedaviyeka taybet lazım. Divê de divê nexweşîna pelesîrkê de sê heb çeşîdê wê heye. Distrofika, jornayê filin, simplex. Simplex hafîfe, jornayê şilin ortaya distrofika en zor e. Her çeşidi nexweşê me hene li ser gişa tamamê çalışmê me qediyane em gava dawî dene. Belê. Em ê basa dîsa vê wek bêjin hem ê zaroka hem wek ji ber ku gelek zarokê te hene yîdî. Belê. Not heb zarokê me heye. Not zarokê te hene. Em ê Belê. basa wan zarokan jî bikin. Dayıka Fatma jî îro li stûdiya min e. Dayıka Fatma jî ez dixwazim vê yekê bêjim niha di İslamiyetê da di Müslümantiyê da cî dayıka çawa min di nav bername de me hene qal kir min got min ayetekî jî xwande ku Rabbi alemê dibêje ku fela tequl lehu ma uffin. Yani dibêje ji diya xwe û bavê xwe ra kesê ku te xwedî dikin te mezin dikin ji wan re nebêje üf jî. Peyxemberê me jî gotiye ku cinnet dibin lengê dayıka da ye. İslamiyet, Müslümantî çawa li vê meseleya dayıka xusûsî dinêre? Çi dibêje gelo? Holî Xuda Teala dibêje ayetê de jî bêje piştê ortaxiya me şîrkê qencîl diya xwe bike. Babê xwe bike, eqrebayê xwe bike lê em ewil dê. Heta careke sahabîk de cem Peygamberîm aleyhissalatu vesselam dibêjiye ya Resulallah ev qenciyê kîra bikim. Mi divê ez bêma qenciyê bikim bêje here diya xwe re bike. Bêje ya Recep baş e ez kîra bikim bêje here diya xwe re bike. باشه اش کی رب که بجهرش دیا خراب که باشه بجه هرش بابه خراب که اسلامیت کوش و چواتجی گوتی قدر ان مزن لدی دایا کو جنت دخه بنلنگه واده
و aynı zaman جی جهنم جی وی مقامی هم زاروک دیو حق دیو بابا هم جنت وایا هم جهنم وایا جی اگر کو قدر دیو بابا خو نزانن aynı şekilde cehenneme خو حاضر دکن اگر قدر دیو بابا خو بزانن aynı şekilde cennete خو حاضر دکن دایکا فاطمه تگو قدر دایکا خو زانه مرف چه زانه به دوی مرف چی کی یعنی قدر و قیمت مرا ما هر جمع رجا قدرته هيا قدرته نخه بود لوا نشکینه موهاج و هبه موارب رحمی خبر بده مو اگر کو اختیار ببن انا آیات گفتی اگر کو اختیار ببن رحمو بن منبجه و افجی نش خدمت و نش خبردانه و تشکلی جی کو مدل و نشکینه موهاج و هبه چون دیتی نه تشتک راحت ابخاجی خواه 3000 کامه چاموتین سر دنیای و حمله بینا و هات نوای سر دنیای و حتی 2 ساله شیره و حتی 7 ساله گوتیش آگیری و هر تشتی و محافظه که مهاج وادمینه حتی مساخ مواوه بوده تزوج دو خواهی زاروک و خواهی نویجی همو هاشش مسار زاروک همو یکو که باشه که نویه مچوان که بریم باشه که کچام باشه جبرو اکو چاوا که مهشه مسروایه aynı şekilde muhacir beyecek o avcı pırsamı bekin avcı ben hizmet canım ihtiyar de be mu munahvaj de be ben hizmetik ya mu bekin ku keyfi hoş dili hoş vi zamani rastli Lakin mu çevre direni mu beyecek ya hem ali haberdani hoş ji bura haber bidin edi gutim mu cahnaş hizmet ji buri de buri mu beyecek ama pırsamı bekin haj muhabben ولی دویه یعنی وقتی گویی نکو همالی بچه اره همه نه ایرو آنلر گونیه رو اودیا دایکایه لبله نکو روش که 365 روزاش غینی و tabi ایرو بچه زیادتر مدوه شواه هر روز مدوه کو چاوا کو ما دایی و محققه کو اوشوان نکارن وکوی بدن ما لما انا گروه بچه جیبه چطور قدر ما بگیرن حاجمه دیام جانا بجه قیزک ج لاوکا اکترن یعنی ام بجن زیاتر قدر قیمتا مرفات زان مرفات پرسن ام 3000 اوکنه ین ام بجن کرکن حشی ام قیزکن باشه ما futbol takibi mi çekiyor maşallah Diyam canavaz ked veje hayra qizik zetir mesela ser dayka xwa ser bavê xwa ser wek bejin wan zetir jbîranakin ev hususiyete ka xanıma heye herhalde nefsa راسته çünkü ve alemet şekli daya رب العالمين çaku say قدرت انا خلقان ديجنك فطرته دايبين تخدلي وادا جبر مرحمه ابخاج ود بيجم ديام جود بيج امجي شش خو برانه دبرانه شش خوهي دايكم جود بيج hani keçik çetir merhamle avcı evdiya خداینا خدا تعالی يكو مرحمه دايبين تخدلي وادا جبر مرحمت جنا پتره چتر دل مدمینه و بلکه جی ام اویدیه دبین hani empatiye çetir dikari biki ben ام دینه یا بلکه ام جویجی دیا خوا چتر فهم دکی کو چاواتا گوتی کو حتی منبه خوای باب مود بچ حتی تو بی باب مقامی حتی تو بی ده چتر فهم دکی و کی مود به ده و کی مود به باب مو چتر فهم دکی بجا ام جی بیرک جنک ام چتر دیا خوا فهم دکی یان باب خوا فهم دکی کو sıkıntıya var, evet diyor var. Ben makul تعالی شو فطرات تجي اخص يد لمده. ساعت خوش. دایکا فاطمه من لسه صحبت بکن. جا دسروی مجاری من میکروفون خود ریجی گل کرد. ام ناف زکاک و کلانا ام هر هفتی و صد کن لگل مجاره که خو ام داد کن زکاکی ام پرساج وان پرسن. جا ایرو وی هفتی جی ما جگل ما پرسی. ما جی زکاک و کلانا جگل ما پرسی ما گلو روجا دایکا چیه یعنی ته چی معنی؟ بکا جبو گل جبو زکاکی دایکا روجا دایکا ته چی معنی؟ ام تماشا بکن. دور دیسا ملوی داره صحبت خود دوام بکن. والله دایی تشکر گله پیروزه لازمه گلم قدر دایی که خواه بگیرن چونکه دایی که ام خواهی کرینه همین دایی ام خلا میتوانه زاری که دوانه دیان دایی تاجا سریم و گم رو دایی که آجنه که یعنی گم رو زعف لیش ها با
برای مثلا از بیشم دایی که یعنی دوم که بازارو که هوا یعنی این چام چه نبود یا شام چه نبود از خسته ته نبود روزا bütün dayıka kutlamıştık. Ders devam çıkmıştık. Yani daha arında bence ha. Böyle daha zor bu mesela en azından peyzara falan distinin kapitülatçe gibisine, bezevan bisine. Yani daha arında, daha hani eskiye göre daha gelişmiş bir yer. Nitişteki geleceğin diye ama hekem buzanı. Hem değer dayıkanı zanın evveli mesele. Dayı kime tacasteri mene, dayı kime canime rahim mene, em nailin inşallah ona ne green ekibikin, ne sıkıntı ne derdeki bir kişinin. Bir zamanı gerek ki şiddet ne bit bu dayı, o dayı kime gel kıymetline, o zoru gomazınken yetiştirmişitken, o dün fandine, ezdirmişitken le o dün fandine, em dayı ki xwa kadro kıymet roki. از روزا دایی که همیا پیروز دیگم یا همیا سر خیره بیتن دایی که من نگیرین دایی که من کیخواشم نرزو حز دیگم روزا دایی که پیروز دیگم دایی که نبهمشینه دست سیما کم نه که جناب بنده دایی کدن دایی که ما همی سر من اب توجه سر من بوده و سر من کم نه که جناب بنده ده لحق دیا حق جنا امریکا بدی جبرای که هم همیشه به خونه ده گلک سر بسکنین در حق جنا ده ام چه بیکی در حق دو ام چه امریکا حق ها بدی روزا دایی که پیروز کم از دایی کم ایرو روزا دایی که یا خودی هرور روزا دایی که بانا ام زحف که خوشن روزه با دایی که ام روزا پیروز کن از دسته حمود دایکا ماش کم از غلامه حمود دایکا ما برا حمو کس قدر دیو دیه خو بگیره قدر بابه خو بگیره داویا پیشی آمده دیه هر کسی کیفایت جیوه خوش به ایشالله ام بی بیجنش بوی کو اوی حقسızlığı ببینه شدت ببینه جیجره وکیلینه کارنه امیتت کارنه savcılıkت کارنه باروی اف در تب جوانه وکیلینه imkan zede buna devlet ali ve zavi yardımcı servisi sene زحقم قيمتنا ديخو روجا دايكما بيروز بي تشتكي زحف باش شكر بيركامن المال برنرونن برحموكي بشغلن يعني هيفيا مجبيا اخبارتي olarak زحف تشنا شبيره كارا شكر خديش راضي بي يعني bütün kadınların önünü açtı. تماشاوان نجای روزا دایکا نه تابی مساجی و فکرامانی و درباره مجاره مداتین سلطان جبیلی سه مساج شنده گوتی روزا دایکان همویس پیروز دکم روزا دایکا خوشی گوتی تیم دسته و دیجت نهات فوتوغرافی دایکا من نشان دا فوتوغرافی کی دیجی شان دیجمارا گوتی دیامد بجر ریاوی برا هرتم فکری به خودش راضی به تیم دسته دایکا تجی روزا ویجی پیروز مالکی به جایرو برا هنه خوارن و فلان بوان و پاخشی تبکه یعنی برا ایرو استراحتا به یعنی دایکام دوجه لوه تماشد که روز باش جبیلیسی مسعود سر تاشته فوتوغراف کشاندش مرا فوتوغراف هاته که ابراهیم کار نشان دن واتساپه صبات بخیر به روزا دایکان پیروز دکه ام تاشته خون نه لوه تماشد کن و عافیت و نوشیجانی و به تاشتی کی hazır ki او kahve bejeş mara Mesut ایرو مرا بنا تابت کتن متفقی سلام گوتی از زهرا روزا دایکان پیروز کم جی ارمیه فوتوغراف دایکان خوشی شاندیه مرحبا جبات مانه روکن روزا دایکان پیروز دکم گوتی ویجی فوتوغراف اون ور سر اکرانی طبعا روزا دایکان تماشاوان اجا دوام قدر قیمت دایکا باش زانبن وقت میوانه ما دایکا فاطمه جیگو دوی مرنه روزک 135 رو هر سال وقت دوی مر قدر قیمت آن زمان لگور ویجی مر حرکت کله ایرو جبر کو مر قنه چما دایکا مروا مهمه ده اسلامیت ده قرآن پیروز ده حدیث پیغمبر مدا لسر دایک مچد بجه جام نواجد نه برای خود دوانجی جبر کو مسلمانتی هری زیاده قدر قیمت دایکا خال اروپا بنر امریکا بنر روشا وان چواه کسی که گفت به 17 سال وان دایک خدا بجن لبام المملکت ما لترکیه هی وقت بجن دایک خو کسک ناشینه وان جیکو دایک ما باوی مروی داره البندا مرنه ام دایک ما باوی مل جمنه ام هفدورا دجین افجی تابی کلتورا ما افجی چاندا ما افجی باوریا ما معلومه ایجا
دایکا شنای از شترا بجم بتایبتی طبی تقول نوت حب زاروکه من هنه بله زاروکه و ایکو نخوشن طبی معلومه ین ایتیم جی نواندا هنه ایتیم جی نواندا هنه پیغمبر ما مگو ایتیم چکی کتبه پیغمبر ما دبیجه وقتی که سری ایتیم مزدا دبیجه اوسا مزدا یعنی اوسا مزدا دبیجه چما پیغمبر دبیجه چما دبیجه برقنه زیاتر او کن دستیوه مو کن دستیوه خیراوی زیاتره طبعا خیرا ایتیمان کو گلک زیاده رولات جی مهمه لودره زاروک جی لودره نه جا اون دربار زاروکان دا مگو لودره تداویه که دایک کوتین لودره مجوانا جد بیجن اون آگاهی جد دنوان بتایبتی روشات یا روزانه روزه کی تشد کی مثلا روزه کی تزاروکی خو حالده زاروکی تمازون بونه بچک از بار بله زاروکی مزنن آلیکاریات تکن نزان دو حب زاروکی هنه یک جی zaten evji nexweş kişvan nexweşaye qîskam jî hem mektebe dixwîne üniversite öğrencisiye hem jî roja xwe mir derbas dike bawer bikin serê sibêl mala xwe ez ê taştê deynim car heye sofrê bile ez ranakim çünkü derin xestexana buwan re em derin malê wan ziyaretiya wan dikin dayık telefon dikin Şenay abla pansuman heye gede nahile dibe biraje Şenay abla were pansuman bike ez ê her tiştî dicî dibêlim her mala wan serê wan bişom pansumana wan bikim wan hes bikim maçkim wan kêf bikim derkevim bêm dayıka Şenay çi mosad kî min pir wî derda dît ez pir bi tenê mam îro xudaya alemê rêl pêşiya me vekir gucu qewet dame gerek em vî bi hevalê xwe paylaşmış bibin gerek em dert bibin ortağê dert yani mesela ew dayikên ku mesela zarokê wan nexweşin tî bixwe wek dayikekî tabii îro roja dayika tişekete biram te xeber da nizam kelo zarokê te geriyan yan ew te biger bawer ke min negeriyan te negeriyan bele tabii ev meriv zarokê xwe ji bîra nake lê tabii navê hayatê de gencîtiye û olsa herekbariya jiyanê te dê hinek meriv xusûsî tiştê xwe cana ji bîra dike belkî meriv bêje gencin û biçek cahilin û ciwanin û rehê wan sivike xwîna wan dikele Diyarbakır rewşa dayikan çawa li wê derê tu çawa dibînî yani qedr û qîmet di nava milletê me da di nava gelê me da di nava wek bêjin malbatên gunda de yên bajara de çawa ye باور بکه برای من از لگور چرچه‌ها استید دیگرم قدر و خاطر دایکال bölgeme pırkeme. Biçi mesela biraz bejin. Dibejin ki dayke evi bike mecbure bike priyaji bav zede destekinadın dayka daykik mi heye estxazım ve örnek bidim. 5 hep zaruki ve engelli hene. 2 hep kelebek hastasıya, yek sara hastasıya, yek görme engelliye, yek hem görme hem yürüme engelliye. Ve dayki gedi xoy hüjde sali Arabel berdeliye ama vi gedi tavi serhmeza xwe li gundê Merdîn rûnîtke ji gund tîne merkezê ji ber doktor ji ber ku ihtiyacikî wan hebe. Ez royak çûm mala ve dayîkê ez çûm ziyaretiya wê derdê xwe got ez hiş bûm. Min yani çünkü gotine ez bivêjim tune bul qarşî wê dayîkê. Min got dayika ku binên lingê bê maç kirin gerçekten tuyî ne emin. Merece halê xwe re şikir dike ne sen? Halê xwe re şikir dike imkan di vî zamanek îro em tê dene însan gerek daha pir faydalê bibin ama hinek dayîkê me hene ez pir ji ber wan üzgün dibim ez xemgîn dibim ez têm malê ez îdî moralêm nayê cî elgedê xusarılmış nabim ez li malê ne huzurlî me çünkü dünya ku ez jê têm pir dünyakî farklı ye. Mesela dayıkık mini de heye seyhab yetime ve hene İslam'a rahmet kiriye Xudaya rahmet bike hem bave hem dayıke. Gotna ve kujmurt bed ve Şenay abla ez dixwazim ki van zaruka mihtacı kesine ben hama şwar bixwînin hama werinci ki ev qîskamînê ku nexweş nekev berdesta vana gişmere aslında ödüle şayan tiştin. Ama haya mejetin eser xwe bêjim diyamı jimir digo ez nexweşim digo ana de tiyaşlî tişkî nabe. Nexweşiya diyamı nabeyna
hefteki de müyera kır, ameliyat kır, roya çaran rahmet kır. Hinaji em nuş xevne şiyar bun, eyvah, me çuvan kır, me çiyavan kır, me pişta xovan kır, me qaveta xovan kır. Yani hatırı dayki xwe em wan datkinu peve emzanin. Ya Rabbi alemi vakbijin taybetmendi özellikle dayeme insanan em tişta jbira dkin. Heke man tişta mecbira nekirna belki em iro saniye ki jini karbuna livederi. Kesinlikle. Rojeka ko merev rojeka olsa mühim da ko merev dayka xwe merev wenda bike tabi vakbijin hasreta ve gerek zede. Tabi rosera da darbastı ben sağsa darbastı ben hasreta ve piçek sistı be. Ledivi merev kadri ve zanbe, dünyaya merev kadri ve zanbe peşek o koç bike. Nasıl? Bele, kesinlikle her daim gotnam eve beriya ku ne dayık teni. Biradı be, hoşktu be, hevaldı be, cirandı be. Dünyaya de gava insan sağ bu bırak hatırı da gere hevdu zanbın. Mirupe ve ciran jiş bu merev digrin. Heval jiş bu merev digrin. Pişt miriya gerek merev ne giri. Liser sağa gere merev digrin. Saat hoş. Tabii xuteko diya merva le dünyaya be mesela demako diyatel dünyaya bu jibelko keçik dizevcin malaka vançeydi be. Tabii zedir cem zılamadı binin. Bele. Çağı bu tekilete ve navadiyete çağı bu. Yani digo xodeş tarazi be. Pır digo hem jmir hem zilame mere ez minetkar zilame xwe me jî verde Konya ailede malbatede diyame baveme pır jmir be destek şev roj gav saat imkan daye beşyamı ez nikarbım tübüke yeter ki bira deyubaveme mağdur nebin hem deyubavire hem deyubavemre gerçekten ez zilame xwe minnettarım. Saat hoş. Slaval vedere em zlame tarazi bike. Slav hojer dişinim. Xudevi sereme kemneke inşallah. Amin inşallah. Xudeş tarazi be. Dayka Fatma cavece az işte pırsınmış. Belki diyatejil hayatı. Diyatej taraz beje yani xudeş tarazi be. Elhamdülillah. Beje. Ve merv çawa niziki wan bivet. Ve merv çawa ve hayatı çawa merv kadr kıymet wan. Rasti dayken me ana ayz ya xwed bejim. Divê ku hema em hicwab kin. Mesela diyam heta hoji devamlı tiştekit bêje hûn zanî ne ve çiqametan gibi hewara kişan diye. Çawa ved bêje anne hakikaten ku bizane ku em xwajî dêne li anegura ez xwe û te qiyas dikim az anım ku te gelecetir kişan diye. Çünkü bırak yemiş engelliye suhu 4 saliye jerin bejin cam çocuk. Ama em şeş xuhu brane jgayni peşyame de duji milne. Engel memleketin. Şwa malima pçke mileme hiç xwanna keçka nakin. Rast ya xudi. De biramı diyamı dugu az bidim xwandin. Az wabraki mektebe yen mazun dugu naxi. İşte küçük naçın mektebi ve bütün buxunin çi falan aybe millete çibeji falan diyam her huli dugu en azından bir şey der ki bu kaşmire mektup gibi binvise bu kaşmire mektup hinge telefonci tam ne bu kaşmire mektup gibi binvise o diyor peygambere ev mücadele ki veli kir diyam hatta sal ki deren şu kaçım mektebi sal ki sah bus az yam azım bir sebep mücadele ki ben açum yedici pemir açum وبشتي ام زوجي يجي مالي ما حتى ده كي خوان بشتي هنجي مالي باشورت problemleri der hepini dicber ben ne karyan buxuyni وبشتي هنجي يجي çawa وبشكي serbestli çebi diyam jardı birine xwandina amritine وهم buxuynin hatta ku me üniversite xalas kirin elhamdülillah servet sekini birayim mi ye eve engelli bir zamanı mali devlet vak nuhu naxwaj birasti birayim mi çun daqana qayd bikin مكتبه قبل نكر وانجليا وامنكاري ام قبل نكر وبرايته جام çocuk سر مال bebek arabasıya da şu و ديام بخا çava çek nahaz düşüncet ki bu hakikaten işlik zaf bu her ruj bu muali çek bu rabiste xojera şu ünlük kiri mu çanta kiri mu defter kiri kirin çantayı vida و her ruj mu او زارو geç mektebe bahta min cilke veliye bekira min danya berderi زارو geç mektebe bahtan min bu bakira wa kavan ve cahva iruçı ün alimine nişayı bekin haş kuçuyu mektebe dere male hatta وی مقامی okuma yazma برای معلمی vera nesekini daykama kayıt gir filan lise üniversite naha yüksek lisans ediki ke devlet memuru nu şefe Milli Eğitim Bakanlığı yedi
O Serti aynı zamanda Engeller Derneği kurmuş ki falan. Hem bu destek dayıka meavul ve ya babamı. Ve babamı. Nuhu babamı beje canavali dibe mesela xandine falan mesela nuhu belmi xandu em bila xay diploma falan em katna işada derada bejim baba kama خرابه برن ما خواند که خرابه تشتي نسبح جمع شيبي بيجي كتب والله ما نظاني والي ما تقول حاجة تقول ما تقول قايكو والي راسته يا خوازيش خيره خودر انه هشه ما انه هو اللي ما زاني بيا كوهين هولي بنا من هنگ هين دابینا خواند من نظاني الحمد لله ما خواند قلت لي zarar neresinden dörsen kardır meselesi küde zarar küde emzevri خواشا والحاصل ام همي بين خواندن لبله ya daikiye fedakarlık o huli tekirin ne de bir nikabik. Saat hoş. Dve merakadır kıymeti on zanı ben yani. Aynen öyle. Disemteni verir ki. Aynen öyle. Em çıkak o evde jiblik. Em çıkak bejin dve o dile mudabe mu çavadı ki mesela az fasa tişteki yahu bejim. Azalım zaruk yemek küçük bin. Hür bin ayet hat. Malum zamanı 28 zelame mi? Hinge mealme Kur'an kursu bin huwa azza kudije razi be. طلبا نما قرآن قرصاده ومع ما عاشمه كت دستمه كت طنجي ده ما قال كت أوديان مزنية ده وقدر قدري واقع خستن وفيجا وعيد هات راستيا خدي ما نكاري بل مزلام موحينه شو عسكري يجي ما نكاري أمجل كه عيد زارو كارا بكير لما ديتي مدفع بروجا عيد أو جرابن جل كه خابكن رابي سر خوش شيف رمضان جي بتجاج بيرا مناچه وجنگا جيرانه من مهري ددورت ددان فابريقات دوا بيفدديت رابسا مكاينادي ما ازجي بدريم قولا روجك بايا مه تسليم مكي مالي مگو دکاما بدن حتی صبحی رمضان روجی از نار غذا او قازق موریه و دریتن که دقنه پره و بدن ما از بچم زارو که خورد جکی عیده بکرم ولی چه بیشی متشوم او جلیک زارو کاره کرین آنین هاتن و خواهد کرن چه میکرم بر و ملواره نی مگو او اویدیجی خلاص بی یعنی او زحمت ما پره کشان دیجی خلاص بی الحمدلله نهم مغزم بینه çok şükür قدر ما ظانن ام قالك شو ممنون الحمد لله لبلد ديتي نجل قلاي يعني وي كدات وي كدا و راست بردل کنکیه هم برا بکنه برا کیف خوش بودن برای وینه خلاصه her tişti خلاصtı biz zaten çok keyif خوش ay خودش ترازی به اولاد سرپیاتی که گل که خوش بود طبعا شوان هجا ایروجا دایکانه ام خصوصی سروی مسئله سکنه استانبول جی فواره که فوارا یا مجوهران فوارا یا انجیان فوارا یا زمرد و وقت بيجي كفرين بدقر لإسطنبول حوالي ما أرول بشك لوي فواريه أفوار جبو دايكان هاتيه آماده كرني أرول صباح بخير به إيرو روجا دايكانه دستري دا روجا دايكا تجي بيروز بمباركي به إن شاء الله تبشتي بوشانه تليجي بقري أرول بلكي تليجي قريا به إيرو فوارا مجوهرانه ميوانه تجي هي تچیش مرا بجه أرول کلک سپاس حسین کر از بدایکا خرابم نو هات ما جبو وشانی ام بیجن ایرو روزا دایکانه و لحمو دایکان پیروز به امجی بیجن ازی لاستانبول لحربیه ما لموزه عسکری ایرو لور فوارم جوهرانه روزا جبو روزا دایکانه چند روزا فوار دوام دکه tabii دو روزا لازم ام به گولیل کی به گوله کی به ام دل دیا خو دایکین خو خوش بکن لگاوا کو ام بخازن دیاره کی جب بکرن اف درجه کی گله خوشه ازی چند دیاریان جبو و نشان بدم دفارم جفران دا ارزانی که مزنه حتی صدی 5 6 هفته ارزانی هه چنه او ارزانی امی به میوانی که خود باخون چه دیاری هنن چه قاسن امی بارا باخون فوار افشان روشن دوام دکه مگو ارزانی جه هه گلو بهای گستیلان بهای بازنان گردانیان چیه چه قاس ارزانی abi Erol abi tabi خیرات önce seserim seçavim abi fuara me kaçlar bastı abi 5 roz nemranın fuarı da tişteme erzane genelde sağ müşteri habıkşinin yani sağ hatırı roja dayka yani mesela abi va gustirame 5 taş mesela derva yani 2 milyaraya em ve deri haysuz 5 milyon dedim abi yani bileklik me mesela nesed milyoni erzan dedim fuar yani erzan abi mesela bilezik amel İşte kıymet yem baha cihanın levondisa erzani dikin abi mesela tişti kıymet va bilezik amel yani leva memleketime bilezik amel eni mezine
Yani peradoin bilezik ayna mezin naviha sultan bilezikiye. Voyajı 6 milyari mehani 5 milyari abi. Yani sa hatırı diyame. Akıtma men abi mesela. Urfa akıtması yeme. Pera Urfa'yı. Hayır, vaha Urfalı abi. Akıtma memleket men zaten. Peradoin Urfa akıtması. Vajı aynı yani. Vajı 6 milyari mehani 5 milyari. Yani hem güre hem gösterişliye hem başa. Ev gevrenin serçine? Gevre gi elması abi. Gi değerli taşı, gi elması yani. Yani lekele kavayı tabi gerdanlık imajının. Yani hani riyata bilim abi. Gerdanlık imajı mesela sa hatırı fuarı Erzankir nişan bilim abi. Vajı abi. Ama özellik havçe yani çi heyeli ser çıkase. Abi va 10 ayar zerre. Yani serivi gi elması. Yani 6 qırat nif gi elması rindet evin. Vajı 25 milyara hani 8 milyar abi. Safari. 7 milyar kim bu? Evet 7 milyar kim bu yani. Buraya abi işte yani. Naha em dibêjin erzanî heye lê erzanî hûn çavat karine xwaz erzanî bikin bes ji bo roja dayîk hene yan çavat bikin erzanî erzanî firma me ye em bixa giçê dikin em çıraklıktan beri em yetişmiş bune yani mesela yani gi em bixa çê dikin diye yani firma mezena teygi biha didin ew yani tey toptan digirin hin lime digirin yani bixa çê dikin atölyexa savi yani erzanî. Fuara ve ev çend rojin devam dike û ez bawerim îrojî roja dawî ye xilas dibe. û dikarî ji vir çi bêjin ji bo kesên ku bixwazin ji bo dayika xwe diyarêkî bikirin dilê wan xweş bikin çi dikarî bêjî bangewaziyek bikî? Yani dayika Meria de yani pir önemli. Sonuçta yani Meria girkirine pir emekê xwe derbas biye. Yani Meri gönlê wan xweş bikî yani ez vî gösterî ji giyara tavsiye dikim. Haysat 5 milyon. Yani tabi değer aman para ölçülmüş ne var abi. Meri açık ve naha. Yani Meri cardı ciddi işte haberi keyfi van hoş biki abi. Az genca giyara tavsiye edikim. Yani kıymet adayka kazanı ben. Yani Meri carı dedene hatırı van mezine. Yani vay abi. Ev gustil naha 5 kevre bir çıkasiye bir erzani fiyatı erzan. Abi va 5 taşı yani haysat 5 milyoni en erzan vay. Fuareti bigeri en erzan vay. Gelek spaskim Rez Mehmet. Mehmet. Abim xeyratın tekrar eyvallah abi sağ olasın. Beli fuar devam dike îro roja dawiye ve ki kuvve jî gelek erzanî hene hem Gustilanda hem Bazinanda hem Gerdanîyanda ji bo dayikan ew diyarêkî gelekî xweş li vir jî ev firma van mücevheran em bêjin buxa çêtkin loma jî dikarin erzanî bikin ji sedî pêncî şêst heta heftê jî erzanî heye îro xilas dibe em bangewazî bikin bila kesên ku dixwazin ji bo dayikên xwe re diyarî bikirin teqes verin vê derê di vê fuarê de imkanên gelek xweş hene. Erol gelek spas vak dakika şenago gudve iro dve belaş be. Belaş be. Devam mücevherat milyona nizam biçen lira yani. Kamerat dve belaş be. Yani madem roya dayika gerek işte güç dayika erbestan belaş be iro. Zaten da baş be. Tamaşavanca mesajı hatine mesajın legal dayika hatine ze mesajı ve buxinem. Li Suriye mesajın yen ko me tamaşa dikin hatine hatta desteme bezi mesajı ve hamiya buxinem. وتي روجاتا بخير به روجا دايكان بيروز دكم وسرچاوي من سرسري من روج باش كي حسين جي ارزورمي ديرا يا جي ارزورمي ياسكم ناوي مغوتي انفال çelik baran dibare gotiye şene abla mesaj taraşan Aslan Öztürk merhaba gotiye em malbati te tamaşetkim malbati jî pîroz dikin fotoğrafeki usam malbata nuwan nas kera bele bele rastkim slavê xweş gişerdişînim serçava sersera fotoğrafeki usa gel ki xoş hatiye usa bu malbati bisa kom malbata me malbata ve bele malbata pelesirke mine pelesirke he ey maşallah xode Ya jor ezu malbata xwenezlamê min her du gedê min ya binêjî ya dernegameye. Tu da ihtiyar xuyat kişine yaplar. Genç diye. Roja dayika pîroz kem gotiye navê min Osman ji Amedê 14 sal berê rehmet kirdiya min ev jî fotoğrafê dayika Osmanê Xwedê rehma xwe lê bike inşallah. Divê me re qîmet zan be keke Osman. Sê gedê min hene nexweşîna Pelesînkê laşê wan heye gotiye. Fotoğrafekî wisa bi malbatî kişandine ev doğum günüye ev sersal e ev çi ye fotoğrafekî wisa bi xwarinê ey maşallah. Afiyet noşî canê we be.
روژا دایکان همو میوانت پیروز کم دایکا فاطمه پیروز کم هر روز دایکانه گویی بهش دبن لنگی دایکا دنه مرشید منیس خاله من اجی ویجی پیروز کم یاد بیرگاه خوشی یا کلفت ویجی تم دستی یا داشت جباتمان روکن مساج شاندیه فوتوراف دایکا خوش شاندیه روکن جمرا گویی هر روز روژا دایکانه فوتوراف روکن وسا ببوکانی از وارم فوتوراف کی دیجه اولم ساعت خوش ج اورفا ج لگل گولا خلیل الرحمن ج باجار پیغمبران ج مساج کام جی هیه ساعت خوش افجی گویی دایکام ندوده تابی دایکام ندوده یعنی خاصی امه وای نوسا خاصی جی داوک دایکامه بله بله اوجی دایکه فوتوراف دایکاتی ماشاءالله روژا دایکام پیروز به ج اورفا دایکا عایشه دایکا حسینا دایکا فاطمه ماشاءالله فوتوراف اون جهاتنه حتی جستیم اب فوتوراف دایکان نشان بدن لسر خطا می واتساپ ل فیسبوک توییتر و اینستاگرام و کار مساج خو بشینن ام جلوه داره فوتوراف دایکای روژا دایکانه زیاتر جمره دادن فوتوراف دایکان مساج دایکان ایراد میوان میجی هنه تماشاوان هیجال استودیوی هر دوی دایکن صحبت خوش لگل وانم دوام کن دایکا فاطمه اشتب پرسم نه معلومه مگو د قرآن پیروز دا د نویستامیت دا قدر قیمت دایکان هیه هم ام بجن قرآن یا جا ام بجن پیغمبر ما یا جا ام بجن نصیحت ام بجن ین زانه عالمان د دربار دایکان دا ریکا چوان نشانه اولاد دادن یعنی بجن چوان قدر قیمت آن ونه زانبن ونه چوا حرمت آن زانبن یعنی دوی معرف چوا زانبن لگور اسلامیتی گور اسلامیتی جی کو قدر و حرمت و aynı zamanda خدمت و خدمت و بکن شوار حسز نبن روی خوش وارد نقر بچینن هاج و هبن پرسا حالی و بکن özellikle Kuda Teala ku pişte maznahya ya dayika kirbe ve ya baba kirbe ku çava ku mu hürmeta Kuda Teala dike mu huqa hije dike ve makami vera mu veca ya dayika xoji mu vali saygıya bedewa ومو مسألتي بمال ده مو جبر وورابه ومو طنجيا وجوارا بأورتاق أبي طنجيا وسقنتيا ومو برصة حالي وابكي ونهو مثلا مولد النيري دايك تشتر كوفيد دونامي تشتر برصة حالي ما بكن تلفون كي بدن ما والحاصل هندور بي هجر هنزين بي سخس أبخاج دايكم أبخاسي ماجي aynı zamanda خاسي ماجي كتشام هذا يامر مسألتي كو مدفن سر مدبنا مدفن من هو خدمات احتياجه منينا ضعف لبالي مدفن برس مثلا كو برصام بكن بين بيجن داده كا تشتري لازمه احتياجه منينا اللي مو ولي دفي انا قرا ابيد يا خبيجم مسألتي كو قرآن داجي يعني بحث اسلاميه ده بوجي انه في دوري بشكل ديني eğitim noktasında مدفع كو اوجي هاج مهبن نو فقيم هذا اخلاب جي دايكن زاروكي جانا كتي واتن دين درس قرآن مثلا كان دهن قرآن كيف هاوقاته كتي واتن خدمات واتن بيجي كتي هزار كبرنا بام في امري داجي ام علمين ام في امري داجي يعني من هو تقدير بكن يعني كما زمان خود من نكاري و ام دستم و نهاد okuma yazma evet diyeceğim az Kazan Belediyesi Gençlik Merkezi'ye de ders Kur'an ettim ve arada belediye başkanı mecim malum zünce khas begam biçivede bu gel İslam'a milleti ve bikin hatta bu temaşavan zgayni ve camiye roje dayıkacı mübarek dikim ve de jmal de bejin mesela ki mahaj mehbin تقديره بدن ما بزانن ما تشكشان بيا في زمان حقيقة هو راحتي هيا هرتش الكترونيكات بيجن كما ديا تشكريكي اما ما نستش حجمه كده ام جمازم يا مجواره ام خواتنا يا اما نوالي راحت بي زماني قالك تشتنابين نين هبي مادي ما نفي سقنتي هبين ويقولتي ما درس قرآن دم مسألتي خواندنا ما قالك زور بي
bir kere. Xwendina zaroka jî zor bî. Mesela zarokê çama bixwazim mesela diçû mektebê başörtü problemî hebî. Her roj me berderê mektebê me me gota aman keça me evêdiye neke. Qanciyê dikî Xwedê Teala qeta Xwedê Teala da mezin dibî, Xwedê Teala hişte dike, tamam ev sıkıntına evê bibûrin. Sadece ku hani hewasa wan naçe و صبحا مثلا مرابط مثلا افروجن قندیلا روجن مبارک زارو کال هف بدی حتی ببیویده بلا درسا دینی بزانن مثلا تکچام درسا قرآن چوا خلاص کر مراجعه پروگرام چکر هدیه و اویدی و حاضرلıq من ما افهمی هم emek هم حجیکرین و هم ما موجی وجان هو قارصا موجی هم حرمت بدن هذا بحرمتي بكون إسلامية جايش حرمة روية خواجش ورا نقار متينا نبيجا وأفجي هاج وهبة بصدق والله طبعا تبعصي بري كر تبعصي دايكن روشي بري جي كر تبي روشين بري زحمت بون جاب أفجار مجبور روشين بري ما جو قالوا روشا بري دايكن بري روشا وان شابو يعني دنا روجا دايكن هر وها بليف دكن بکا گل جا درباره و روژه دا درباره روژه بره و این ها دا بکا چی گوتنه امروان گونداری بکن برو دیسان بره بره Jbuna zarok u cave arava zahpoşet beni gelişmişti ve hem aile huzuru açısından zahpoşet ve doğum izni be gerek ondan sonra babalık izni, süt izni hem zahpoşen yani. doğum izni heye, süt izni heye, rojago niv roji bişgulun izni heye. Devlete mazaf kıymeti pireke ma. Boni pireke no dunu doğum kırnam. شش ماه پیشی izinde ya و نیوروج izinde ya و süt izni de ya. Bence zaf çıkı kanca mesela yani go doğum kır falan ve yani izni بدنوا و راحتيه بكن يعني zaf kanca. معلومه پیرک به زمانه گلک شغلند اشتنا اف دوغم izni ben اف izni دی ben çıkaçı ben jwara başa. جبو hem aile khora hem zaro khora çekiri zaman geçirmiş bugün başa bence. Çekili zaman bitna başa. Boy doğume izin dedin venake pır dalal kırne, venake pır hoş kırne. Geliki başa. Çırahat tıbın çünkü naviç bu zaro khodu mezenin. Zaro anaki yoktu goçedbin. Zaro anaki nikal kesek nikal desti abigre, kesek nikal şir bidevaş diya peştir. Afhaqqi dane dayika zah başa, peşbuna var zah başa. ابدایی که دشخلین امکان جوارت نبود دشخلین کارمون زاریو که خبرینن وگا امکان چه بود سوت جوارا در کتیه زعف باشه وگا جا کارن سوت بدنا زاریو که خال زاریو که خبرینن پیرا کامجین هو قامه دا دشخله ما دم دکتر دوم چه که یه چو زارکا خبرینه دولت ما تشکل باش دیسادره خست دوم izni süt izni خود دولت ما سرما کم نه که نوتش که زاف باش داره خسته دما پیرا کم نو دوم چه که دمو بزرگ که مال دیگری بجنو حتی زانه که حتی در کی ماله زرگ خودرینه اوجیتش که زاف گلک باشه نهو چهترتر نوی بریه برای مهونت کاری در که زبزو مهونت کاری قطعا میشه اتکنیکه که به نهو قرص و بینه هیدی جن که چک همیتاف داد چن جبری چهترتره چهتر واد میزنن به چهتر هوشوهانه نوی بریه امکان واضح باشه این azından izni وادر کبن یه زارو که واجهه مثلا süt izni واهه کجبونا شیر دسعت بنجي زح باشه دچن زارو که فدرینن اسکیدت گوتا ایدی زارو که نینه اینها زارو که تن معاشه زارو که ددن یه بعضی ددن fotoğraf suretên yên dayîkan her wihatên berdestîme em ê wan jî nîşan bidin ku
یک جوان خباتکار مبو ویسل آلسوی او دایکا خونه حال متا ماشد کن لسریا فیسبوک شاندیه مساج مرا واتساپم رشاد من شاندج فیسبوک مرا وقتی دایکا مشته هستکته مدرسه دایکاته ویسل آلسوی دکتر عبدالله آشارجی مساج شاندج مرا و دیجی رازی به دایکا عبدالله آشارجی 4 سال بره رحمت کرد لقزل تپه خود رحمه خاله بکی انشالله که عبدالله ویژه گوتیه دایکا شنای حقیقتا گوتیه دایکا که وفاکاره و مرو دسته پاچی که یک افسا ایمانلیه عبدالله اشار دایکا عبدالله اشار جی و آنی سر اکران سر فیسبوک و جی حواله من جنب بری خوب دهنک واتساپ جی افجی دایکا عبدالله اشار خود رحمه خاله بکی که عبدالله جیه جنت و انشالله tabii dayıki me demek ki cinavan me koş dikin için enziyetir nefsa hasret tavedli mervadat bine mesela ki vakti veze basa çiroka Hazreti Musa bikim او mesela ki derbarı ve mesela ki gel ki hoşe لسر WhatsApp جی mesajı mehne iki İbrahim ama lezu bes jibel ama gelekene hatta desteme hem nişan bedin Slavurez gotiye evji fotoğrafı suretin dayka mene roja daykan piroz be. Brahmaş gotine da nemine ha. Am piroz dikin damawici bu vak fiiliyat binin yani. Haram desteği bahçiken vak bejin ber çokavi ben. Jivatmane gotiye birgül şenay abla xora slava dişinim. Daykam diye başta ana olmak üzere bütün annelerin gününü kutlarım. Evji dayka nexweş kmeye. O fotoğrafı da zal delal hatine hajmar ha. Bele. Gotiye bele. Demin gotiye nexweş xodeş fakir evşine dayka roja daykan piroz dikim. Hemu deste medrese daykan. Ji Qızıltepe ji rojbuna diye xo piroz dikim gotiye ek jme hediye Meryem Korkmaz. Merhaba dayka min روژه دایکم پیروز کم چه حز کم شه سالی گویی دایکم بتنا سری خود جی دوی مرو قدر قیمت دایکی استاد زانبه یا راست صباحات اصلان کامل اصلان جدیار بک جوانه مرا مساج شاندنه من هناك باسا وقت بيجن مجوز مسألة كي وقت شيء وقت ما زعما نوع دقيقة خلاص كم مسألة كا دربا حضرت موسى ده حضرت موسى ده چه توری سینای merak کرد بجه یا به جنت دا میوانم یعنی جینارم کی به جینار merak دکه توری سینای دچجم رب عالم جرات بجه کو فلان دره کیه کسک هیه او جینارته داد بجه اف کیه جنت دا و جیرانم به merak دکه دچه فلان دره و جی کجرا گوتیه دچه و دره گنجه که و دره وقت بيجي گوشت فروشه گوشت فروشه بيجي از میوان خودمه تمناکی میوان بيجي ور سر شوال و درید بینه ایوارج وید به مالا خو سفره و هرتش حاضر دکه و داتینه جم حضرت موسی بيجي تبخو تعیب نکه تشرمک تبخو چه کاری من هي از کاری خو بنرم چه کاری من از انا برم شرمک بيجي داتینه جم وی Hazreti Musa merak ki yad beje evkiye dinava rojane da min lêrên di kanawi da tişekî kuvsa wek bejin imam kiribe tişek kiribe ku bikeve cinnetê tune tiştek heye divê meselê da merak dike xwarina xwe naxo lawik dikeve skê odekî derê odê jî çek vekirî dibîne dûr da lê dinere yeka wisa axtiyar e yeka wisa ji halketiye astengdar e engelliye da yeka wisa axtiyar e ratike o çorbe de deve ve nevçe haziriye ve amedahiye ve wana dike diyaveji gazi vitke jghe vi lavke ratışek dibeje duên habere da lavuk te hondur ledine Hazreti Musa tişek naxwariye beje çima te naxwariye beje xode ez naxum hatta te ne beji çiş tarav ew kiye ez naxum ew jid beje ew diyamne jber ku engelli bu jber ku naxoş bu mişi dil nekir ku ez bezewjim مگو بکی نوچه از یاکو بینه بکی ظلمه لبکه بکی بچه بکی دینه بکی دلی بینه از نزوجیم از خدمتا ویدامه به ساله کو از خدمتا ویدکم اد بیجه دیات چیش ترکو بیجه دیامش مراد بیجه کو بلا کریمن
خودش ترازی به وبلا موسى ت جینار موسى بی جا دعای دایکان گله کی جی خود گره دایکان مهمه دوی مرف دلی وان نهله دوی دلی دایکان مرف خوش بکه الجموان به نه تن روجک دوی هرگاه مرف الجموان به دوی مر قدر قیمتا دایکی خوش زانه به کو دعای وان اون بزانه به کو دوی مسئله حضرت موسی دجی دعای دایکان مروا دبه جنت خودی راضی بون وان مروا تدخه جنت الباقی جا ایشالله همی کسی کل مت ماشه دنگم دی شوان دیا وجبر راضی به وجش دیا خو راضی بن کو عفو کرنا مش خو و خلاص کرنا مش اوه والله اوه ایجا دایکا شنای تجگو زاروکه تجی هنه تجی دایکه کی وک بجن تل دیار بکری ما باسا دایکن وک بجن روشه برکر بری چاو نه چاو بینی روشه دایکانم بجن یعنی بری زیاتر قدر قیمته بون زنم بری نه آنها هین زیاده قدر و قیمت آنها زیاده تره بله انسان می برده قدر و قیمت فرقلی ده جاند هبو ارته ده او قدر و قیمت تماما خلاص بو اما آنها دی سال گور گرامل گور که از دبینم قدر و قیمت دیسه پیشکر بویه زیاده انسان خاطرو داره هفدو زانن ادای که خزانن امالبات خزانن yani ev jime keyif hoştu ki emzanım ki dehini gerçekten insan şiar bu. Hatsır her şey koy. Meli. Yani tego dve meriv yani beri hem ravşi ne baş bu. Ana ravşi baş bir elhamdülillah. İmkan zede bu. Ne olsa imkan zede bu. Ne dve meriv kadro kıymete diye baştır zanı be. و دوان روزی موسا دبنج مرور دبن وک مانیک نسا مرو هر دسته دیا خو باچی که مرو جمعی به مرو تلفنی به که مرو بجه دیام تحقیق و حلال که مانیک روزه که ساعت تا خوش به مالتا و به سر چاویم سر سریم راحتی سر چاوانیشه از پرسپاستکم از جبر نابینا وقت خوازم دایکیم نیکو آن حال متماشا دکن دیساجوان سلاوی و رزی خوب شینم از روزی دایکی خواه گشا پیروز کم دایکی پلسیرکا دایکی SSP'ya خوارزیه می برازیه می سریci de xasiyamı, diyamı, xuşka diyamı, xaltiyamı az desteğe jiradmışım roja dayka pirostkum. Az roja tamamı dayka pirostkum. Az bini lingevan maçtkum. Ne desteğe? Hoş. Serçava serserati dubare. İro dayka Fatma ikinci jil stüdyamı. Dayka Fatma tijib khairati serçavarati. Gotne ka tedavi heysa. جميع دایکا از روزاوا پیروز دکم özellikle ya diyafه بله özellikle ya diyafه تماشا دکه بهداریم نام دیات چیه رحمت رحمت دیام رحمت از بنلینگه ماچید کم خدا کری آنت دیامنی خدا کری تو دیامنی وقت دیجی به کاد بحث حضرت موسی که تشتکات بیرا مزوجی بیجم حضرت پیغمبر علیه الصلاه و السلام جبه خواب پشته کو وفات کری هشتیه ویسال قرانی حضرت لریده جرا هدیه هشتیه کو سبب باوی چوب حرمت دیا خواده گشت و جا اجی کو و کلمه پاشید بیجم کو همه حضرتی منبه و حضرت ویسال قرانی جیوه مو حیات و ارنش خورا بستینه مو قدر دیو باب خوابزانه و مو هاج دیا خوهبه و ویده جغینی ویشی کو از درات هاتی مش قهرمان قازانه هات مویده گلیک دین شهیده هنه 15 تمیزه özellikle az Rojava پیروز دکم جمیع دین شهید از Rojava پیروز دکم که حتی زاروکه و نیجی حتی زاروکه و نیجی از دا Rojava جی پیروز دکم یا خواه یا جنتین خواه یا اندش خواه یا جمیع مروبه خواه و جمیع ترکیه و دنیای ده Rojava پیروز دکم خدا تعالی جمیع ما عفو مغفرت بکه انشالله خدا تعالی ام همیجی که ولی چکی و دیوباب مش مرازی بن و ام ولی سر دنیای هر و خدا تعالی اولاد ولی نصیب مجیب که آمین انشالله مالتا بابا سر چاوی سر سرم راحتی تماشاواران هجا ایرام هاتن داویا برنامه خو عیششان کلامک لسر دایکا خوش هر وا گوتبو کو کلامکا لسر دایکانه کو دمکو زباستکم روجا دایکان ده هر وا اوت که بیرامن اموی خاطر بخوازن لسر اکران ترته کردیه د برنامه داوی هفته د زمه کی تنبم ما کی از الورفا یبم دما فطار ملگل هفدو بن
پیشیا کو ام افطار خو بکن ان شاء الله لقال سيده ومتصوفان لقال عالمان لقال قولا خليل الرحمن لقال باجار پیغمبر ام لقال هفدوبن حتى برنامه کادن ببینن خیر و خوشی دا هر تم قدر و قیمتا دیا خو مرف زانبه او مرف بردسته وان به او مرف جی وقت بجن گوتنین خوش جوان که بنکه هر شاد و بختوار بن بخاطره به زرع علينا تنبر تنبر